Embeera eyotushanjire aha kyanga eki abahingi b'amajani nibegura amajani aha mutwe kugiiha omu misiri batambura engyendo ndingwa kuza kugahisya aha bimotoka ebirikugatwara ekintu ekibagizire ngu nikibahenda munonga. Mazima nk'okutujya kubonabona nk'abanyarubenje omusaija aikire kunuuya yatugya ngu Kayonza takatembayo kyonka abanyarubenje tujya kubonabona ahabw'enguuto soroma amajani gaitu gamara sande 2 aha nguuto gayooma go bagata nga musoroma w'amajani soromera amajani aho gatahabura ahabw'enguuto wayegura amajani nagateeka aha gamazire ebiro 3. Enkuuto egi abatuurano bagira ngu ekahereruka kukorwa abebembezi ababiri bariho omu nkiro ya 2016-2021 obwahati abakazi baingi benda baferirwe amagara gaabo hamwe n'abaana otaireho n'okushanga ngu tibakibasa kukoresa nkuuto nk'egi otaireho n'obutagira bundi buheereza oburimu amarwariro amashanyarazi niyo nshonga ahabw'eki beesasiire abebembezi bakekorra burungi bwansi nk'oku barikushoborora. Nyowe bw'abakyara kwetongitwa kwitu ari muyitu nka RC5 uwo chairman wa RC5 twatireho ito nk'abakyara turi kubonabona nenda emirambwe yarafatira giheka muhanda kuturagenda takucebeza orurengo n'ururingwa habwo bikwatiye no buhereza bwe ry'amagara itwe nkegombora ya Rubenje na Kayonza general turi kubi omuntu abakazi benda omukazi wenda karakwatwa kuzara habwe mbera mbize ntambura ndakurire byo bugabe bw'abakazi na nebye fuzi konkitwe fuzi kunu mu government yitu ya buhweju tinkahuriraga mekigambo efuzi okurugirira aha Julius Twineho chairman w'entebe yo kubanza ya Kayonza nawe yagira ngu abebembezi tibabahwerire ahabo kuba babona bwine ekirukumara n'obutatunga buhereza burungi omu kyanga kyabo. Enkuuto bakazisharaho ejyoma rya government kutibirijayo chairman deho arija araronda karoro mundu go kubanza akagira ngu oruguto rurakoma mu muhanda mbena atiya ori abenaja rukokoma mu muhanda nati rukaguma ruruso turukahindukagaho. We nuwamanya Philip oyesembireho aha ntebe ya 5 abo Buweju West kandi wayetaba omuhureji yayoreka obutashembererwa habwo butafayo bwa district kukora enkuuto z'omutindo rero bakenda bazikore mu bwire bw'obururu. Enguuto zishemeye kuba zikorwa esente za government n'ebyoma bya government bakabene bakora oruguuto barahangusya barutamumaramu kugira ngo oruguuto ruturo hakiri konka numureba kitwara bo kutwija kuba manyire ngo hatu mu karuru nagarukamu hatu nibaharagata. Obwahati abatura aba nibashaba government kwebayamba ekabasyo buhereza oburume nkuuto nungi amarwariro amezi n'obundi buhereza nabo bagire entunguka omu kyanga kyabo. Amakuru aga gashakwa Ian Kankwasa.